Prvo vprašanje. Če bi se Bog odločil, da bo nebesa predstavil Maribor, kaj bi še mogel dodati? Maribor, ja. Kaj bi mogel Mariboru dodati? Ja. Težka. Dosti. Ja. V bistvu za nebesa samo manjka pozitivna komunikacija, pa malo manj favšije, no. Tako da, ko bi se tega znebili, bi to bilo popolno mesto. Lahko bi napolno proračun. Novi župan, to je prva stvar. Druga stvar, urejene ceste in kolesarske steze. Pa toliko ljudi celo leto, kot jih je letos za IPK. Maribor ima vse, kaj potrebuje, samo manjkamo nek zagon za mesto. Mogoče ne bi bil to raj, okej, ampak za nekatere pa sigurno. Veš, eno mu ime Angel. Tam. Več koncertov bi moglo biti. Ja, več bi se moglo dogajati. Ja, tudi. Pa ne bi smelo biti tako prazno v Mariboru zvečer. Mentaliteto ljudi. Mislim, da je to prva stvar, ki bi jo malo spremenil pri folku. Dosti je narejeno za ful ta-male, pa za, ne vem, starejše, za mladino, pa ni toliko aktualnih stvari. In tudi na Lentodoli je dosti stvari, ki jih mladi se samo šetajo, sem pa tja in nimajo nekih stvari, kam bi lahko šli. People, everybody, Slovenians, people, everybody supposed to go outside a little bit more from Slovenia. Because I really like people who travel here. They are really friendly, nice. Anyway, I simply love Maribor. I think this is the heaven. Really, I enjoy Maribor a lot. A lot. So, if you decide that you make a tattoo Yeah. on your ass, and it's connected with Maribor, what the tattoo would be? It's a red bridge. The one side area, not Europark, other side area. Če bi se mogel utetovirati, narediti eno besedo povezano z Mariborom, kaj bi bila ta beseda? Oranža. Jaz bi se najverjetneje Pingi, ker je to pač plesna šola, na kateri učim, pa sem zdaj že tam 7 let, tako da najverjetneje to. Stara trta, ne vem. Think twice before you get in.